با مقصد رها نمودن کشور از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن، حکومت مملکت از نخستین سالهای صاحب استقلالی با وجود وضع دشوار اقتصادی و مالیوی تمام ذخیره و امکانیت‌ها را سفربر نمود. در دوران صاحب استقلالی در کشور 58 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در سمت ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد و راه آهن، بنیاد انفراساختار آنها و تحکیم بخشیدن اقتدار تکنیکی ساحه به مبلغ 26.6 میلیارد سومانی عملی گردیده، حالا کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری در سمت تطبیق صفتناک لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی جهت ساختمان راه‌ها دستورهای مشخص داده شده، تاکید گردید که بنیاد و نوسازی راه‌های اهمیت بین‌المللی داشته و تشکل دالان‌های نقلیاتی ترانزیتی با رعایت معیارهای معاصر راه‌اندازی کرده شود. شرح زلفیه رحیمزاده در این موضوع. با در نظر داشت آن که راهها به گسترش مناسبت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور با دیگر دولت‌ها زمینه با اعتماد می‌گذارند، دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساختمان شاهراه‌ها، نقب‌های ماشینگرد، دالان‌های ضد ترموی و بنیاد راه‌های نوی آهن توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. تنها در سال 2024 در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی 155 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوریوی، 20 پل ماشینگرد و 3 نقب به مبلغ 4.6 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده شد. راه اتومبیلگرد باختر لیوکن لالازار دنگره به مسافه 69 کیلومتر مطابق به معیارهای بین المللی بنیاد گردیده امروزها در خدمت ساکنان قرار دارد. راه باختر لیوکن دنگره از سه قسمت عبارت بوده. قسمت اول اون باختر لیوکن از روی نشاننده‌های تکنیکی برای درجه 1B و قسمت دیگری اون یعنی لیوکن لالازار دنگره از روی نشاننده‌های تکنیکی برای درجه 3 شامل می‌گردند. این راه برای رشد منطقه، برای رشد خودی کشور و منطقه آسیا مرکزی سهم کلان دارد، زیرا منطقه باختر و کلوب و من بعد افغانستان و جمهوری خلقی خیتای طریق ولایت بدخشان پیوست می‌نماید. همزمان تطبیق لایحه ساختمان و از نوسازی راه ماشینگرد راغون آبیگرد نورآباد با درازی 76 کیلومتر در حال انجامیابی قرار دارد. در ولایت سوخت بنیاد و برقرارسازی 52 کیلومتر راههای ماشینگردی اهمیت جمهوریوی و بین المللی داشته، در موضع برسم ولایت مختار کوهستانی بدخشان 4.5 کیلومتر راه، 550 متر دالان‌های ضد ترمه، پل ماشینگرد با درازی 82 متر از بالای دریای شارف و اینچنین ساختمان پل ماشینگرد از بالای دریای غوند با درازی 200 متر سال جاری به انجام رسانیده می شود. تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در سمت راه و نقلیات ادامه داشته، تجدید و از نوسازی راه‌های ماشینگرد دنگره گلستان به مسافه 50 کیلومتر و گلستان فرخار به مسافه 33 کیلومتر آغاز گردیده است. این اقدام‌های بنیادکارانه امکان می‌دهند که رابطه‌های اقتصادی منطقوی تحکیم بخشیده شده، شاهراه‌های تاجیکستان همچون ترانزیت استفاده کرده شوند. با دولت ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان نیز در دایره تمام چاره‌بینی‌هایی که چی در داخل جمهوری و چی در خارج کشور برگزار گردیدند، ما امکانیت‌های ترانزیتی تاجیکستان را معرفی نمودیم، از جمله استفاده دالان‌های نقلیاتی که از داخل جمهوری تاجیکستان می‌گذرند و مثلا دالانی مولتیمدلی کولما کلوب و برآمد به دولت‌های منطقه با ترکیه و ایران و از جمله برآمد به دولت‌های اروپا که کوتاه‌ترین مسیر به شمار می‌رود و توجه دولت‌های منطقه و از جمله جمهوری خلقی خیتای برای استفاده این مسیر خیلی زیاد است. در دایره برنامه دولتی رشد نظامی لوجستیک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 جهت ساختمان و بنیاد مرکزهای لوجستیکی و تامین سطح و صفت ضروری انشاءات‌های معاصر لوجستیکی که اهمیت ملی، منطقوی و بین المللی دارند، تطبیق یکچند لایحه‌ها در نظر است. در همکاری و با دستگیری اکسیم بانک کره و شرکت PwC کره علاقه ما نقشه گنرالی رشد نظام ملی لوجستیک جمهوری تاجیکستان رو تهیه نمودیم که این هم یکی از دستاوردهای سال به شمار می رود و در ادامه لایحه مذکور علاقه حسابات اولی نقشه ساختمان مرکزی لوجستیکی در منطقه آزاد اقتصادی کلوب نیز تهیه گردیده است.
инчунин лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои сохтмони марказҳои логистикӣ дар гузаргоҳи сарҳадии фотиҳобод байни тоҷикистону ӯзбекистон, дар шаҳри хуҷанд, дар панҷи поён, дар шаҳри бохтар, дар шаҳри душанбе низ омода гардиданд. Аллакай таваҷҷӯҳи бонкҳои аврупоӣ барои сохта ва ба истифода додани маркази логистикии фотиҳобод зоҳир гардид, яъне дар натиҷаи гуфтушунид ва мулоқотҳо ва қаблан розигиашонро доданд барои маблағгузории ин маркази логистикӣ дар ин гузаргоҳ. ва мо бо бахши хусусӣ дар дохили ҷумҳурии тоҷикистон низ корбарӣ намудем, ки таносуби 80/20 80 маблағгузории хориҷӣ ва 20 маблағгузории бахши хусусӣ мувофиқаи пешакӣ ҳосил гардидааст. Барои мутобиқ намудани марказҳои логистикӣ ба талаботҳои муосир низ як қатор корҳо анҷом дода шуда истоданд пешакӣ, аз ҷумла кашидани роҳи оҳан аз стансияи роҳи оҳани Кӯлоб то минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб, ки дар он ҷо сохта ва ба истифода додани маркази логистикӣ пешбинӣ мегардад. Сохта ва ба истифода додани маркази логистикӣ дар шаҳри Хуҷанд низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд бо дастгирӣ ва маблағгузории бонки осиёии рушд. асоснокунии техникӣ иқтисодии ин лоиҳа аллакай гузаронида шуд, яъне сохтмони ин марказ дар доираи лоиҳаи долони иқтисодии Шимкент, Ташкент, Хуҷанд пешбинӣ гардидааст. Сохта ва ба истифода додани маркази логистикии панҷи поён аллакай асоснокунии техникии иқтисодӣ дорад. Ин лоиҳа ҳанӯз солҳои 2011-2012 омода гардида буд, ки сохтани маркази логистикӣ дар ин гузаргоҳ байни Афғонистон ва Тоҷикистон низ аз манфиат холӣ нест. дар натиҷаи амалӣ намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи онҳо дар раванди фаъолияти ҳамлу нақли байналмилалӣ, ҳамкориҳо бо кишварҳои ҳамсоя густариш ёфта, дар соли 2024 раванди содагардонии расмиёт роҳандозӣ карда шуд. бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон, яъне тағйироти зарури ворид карда шуд, ки гузариши транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути ҳудуди ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон, яъне ки бидуни рухсатнома амалӣ мегардад ва бо имзо гардидани протоколи мазкур шурӯъ аз 25 ноябри соли 2024, яъне гузариши воситаҳои нақлиёти боркаши ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон бидуни рухсатнома амалӣ мегардад ва ҳамзамон лоиҳаи созишнома дар таҳрири нав оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо ҷумҳурии халқии Хитой таҳия гардида бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуд, ки дар баррасии онҷониб, яъне дар баррасии ҷумҳурии халқии Хитой аст ва бо имзо гардидани ин созишнома гузариши транзитии воситаҳои нақлиёт аз ҳудуди кишварҳо, яъне аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳудуди ҷумҳурии халқии Хитой барои интиқолдиҳандагон пешбинӣ мегардад. асоси ҳуқуқии танзими байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистонро 54 созишномаи дуҷониба ва бисёрҷониба ташкил медиҳад, ки аз ин теъдод 9 конвенсия ва созишномаҳои байналмилалӣ дар самти нақлиёти автомобилӣ мебошанд. дар асоси санадҳои мазкур имрӯзҳо ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 33 кишвари хориҷии дуру наздик ҳамлу нақли автомобилиро амалӣ менамояд, ки заминаи устувори ин ҳамкориҳо роҳҳои автомобилгарди дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бунёд гардида мебошанд. Зульфия Раҳимзода, Қадриддини Файзулло, барномаи Тоҷикистон.